Daditan bino luwir mengipi kadirasa tepi dewe. Apa maka hawin? Kadilasa maliyah luwir utama paicani desang yang pramukawin. Uli dewe merupa beburon gunung. Presiden nyuti rupa dadi manusia jati. Unuk benyolane keparno dewe kewalone jani nyata dadi. Kewale yen namone kadir asli adoy meme adoy beli yen kudo kengken kadir asli diani depi dewe dadi inget i dewe kapen yang bisa mani de betar jas kesemat benan je ado buang pawo istri lakar sadio mulus rakan nos menuku dan dewe ya diastun merupai godogan kewalo ditu prosedur lakar seterus dewe nyuti rupo dari manusia jati kewalo luwer kadi nyuju bulan luwer kadi nyuju langit kadi rasa hidup di dewe dijo adalah karena lo apa buen listo ayu lakar ngugu dewe ditat kalau merupai godogan yen subuh pengenani dosang yang pramukawi apa sing dadi bisa suryo nagling kau bisa bulan ulung beten kewalo lakar tetap ngarcane dosang yang pramukawi paling melah jani mengkemalu di kelahun jeliutan lebih nih
Lad. Napi petang daso. Jak beki saja umur yang liwat. Mimi Ratu. Expired dadane yang besekat 5. Ah. Tuh dibakat rumah pemekas nih yang tadi penyeruan. Ada nih lantasan tiang di Jangala. Demen aden tiang tuh. Melalui lantasan tiang mai ke Bansinga. Dan mentan trunot teh. Riki reng Bansinga bayu teh ngajak tiang nang bedik kan. Dados angkat tangan tiang tan jakengken dan tiang tan memilih. Biar nak tua dan kengken. Yang penting sugih. Yang nak polos. Biar gane panggiges yang penting bagus. Pas nge. Nikah sane utama. Karena anak lanang, anak istri. Boyo jajegek, boyo je bagus kemon. Rerah kalau reng sejeroni nganggo sarira pun api. Bertanggung jawab napi kan. Dan kentannya para istrinya. Ibu rejak bengong kan dijingain tiang. Aduh men, Mimi Ratu. Pasti ingat ibu tahun 80. Nggih. Dan kenapi makin mengenang. Jagain ngabat lantang nyapu. Awak pemekas nih dadi pembantu, dadi penyeruan. Swadarma nih dadi penyeruan necen. Sing dadi ngeliwaten. Tugasnya 4, marah resik ngias. Tuh nih patut utama. Apa buen lantas ngiring ida 2 gong istri. Anak Listu Ayu. Anak Danu. Pawikan buruh sing sahana nih ngaji sastra. Niko temu kawinan tiang demen saja ngatur ngaya. Adi nih bakat lantangan tiang. Paling mulai dari 2 gong istri jadi tangkelan di dia. Mami tanglu gerak di akar 2 gong istri. Tanggang perjalanan. Nunas lu berama pidawat di akar 2 gong istri. Risa pemedal palunggo kiratu saywati bengong bibi nganten. Risa saat ide sang yang ngaji Saraswati nyelantara renganggo sarira. Napi malih ini keperatnyanan dan wenten sane sida nyamen pada niket tema kehawinan. Bibi setata angayu bagi ngatur ngayah iri-kiring pun jangan lerat. Bibi, nang bangun malu bibi. Sangat bibi bet ngajung ragan gelah jele diapin melah nye nani kasih nenggo ngelah gusti ni ragan gelah masih tuah ragan bibi nani ngelahan senyanang bibi bet sangat nyung ragan gelah bibi Sayu aki ratu belakang istri. Dua ning palung kiratu. Mau pragoyan widade. Niket tema kawinan bibi merasa garjika. Ya namun iki teh umur bibi ya. Kayak mangkin bibi tan payu. bibi Kantos es payek tak nyamatan dong. Kantos masih bibi ngatur ayah. Kuning iratu napi sane makahawinan. maka sejatene bibi ane marah sejatene gelah subeng intip kengken parisel-sel bibi ne apa dikirang gelah bibi Iratu sampean pawikan. tunggu demen sing nang mai malu ireng gelah inggih dulu sareng.
Ragan bibi rumah sekapinin ragan bibi nih. Subo bajang wayah gitu parisal-sal bibi nih. Konen laku-laku konen bibi man ngalih kurang gitu bibi. Saya waktu ya Ratu Dwagong istri. Saya bilang bibi ke jabong. Ngantan yang timpal-timpal bibi wentan dadu nyangkir pana. Wentan papat ditiang melat matakan benan itu yang kalau mana. Bibi berasa kedek saja gelah mirang kengken raus bibi. Yang bibi kadang subuh nawang. Apa nada nih dewek mentik dadi manusia dini di merce padu. Makejang sangkanin suai cani desang yang pramukawi. Bibi, yang bibi itu masih kelawanin gelah. Subuh madan manu bagi adane. Nyerwadi mentik dini di merce pada dadi manusia adane. Ane ngelah bayu sabda hidup ngelapi kenoman. Bisa ada nih dewek. Midanya haniken bener, haniken laksana pelih bibi. Yang saya batas dari baburong, dari entek-entekan. Nah bibi, ya diapin jokonen, kone bibi man jodoh man jatuh karmo. Apaan jodoh? Rezeki. Itu masih mati itu. Hidup mati itu ada sang yang pramekawi ning undung bibi. Yang jani konen jeneng ada pajatu karman bibi nih. Yang manian sina ada anak muani. Laka demen kapin ragan bibi nih, turin terus nesih sujati kapin ragan bibi nih bibi. Mami tang lugra di tiang Ratu Dwagong istri. Menkengken bibi. Bibi boyo aja pari sesel. Kimauan bibi sebut di pet pradene Wih, bibi. sepetang bibi. Meduin antasan di tiang soma. Dan di tiang maleng atur ngayah ring puri. Dan presido di tiang mapamit saking puri napi mawinan. Dua ningi ratu, dawang alit, bibi sampun ngemar ngantos kantos mangkin. Nika rasa subakten bibi ring lingi ratu, dua ningi ratu taler, sweca ring niki pada WM bibi kanti moko kini. Yentan langani ratu sweca. Gelah ngerasa yang bibi. Kengken subakten bibi ning aturang ayah dini di puri di pemekas nih. Gelah rumah uling gelah nualit, kayang dhuwur buka jani. Sedata bibi ning aturang ayah ngeman ragan gelah. Apa menebakal agon gelah muala sampang bakten bibi. Sejabo dini di paban gelah genahan gelah. Bakten bibi nih. Yang dadi de gelah. Bang Prasida kayang kewekas bakten bibi nih. Seng rara-rara marap kapinin puri jengalo nih. Ngaturang ayah bareng natakin tis panas segini di puri jengalo. Nunas lugra di tiang sampunang male sumenia. Di tiang sampun nyantos nutuk dua ngiring sapa margani ratu. Bagus istri. Kengken bibi. Eling. Ya ben yang purnamaning kapan? Saja bibi. Yang seng teh bibi matur buka ketuk kapinin gelah. Dong subuh lantas gelah hisap bibi. Sekarten wenten. Saja pesan bibi. Angin male jebos canang, angin muspo durung wenten napi-napi. Yen kedan bangyang na bibi jagi mereka dumen ketamana. Bibi. Ini Dan aku bibi pedidian, pedalam gelah bibi didian. Yang gelah dot masih bakal marengin pejalan bibi ini sabilang gelah meseliahan. Gelah melek bakal nyenyak. Kengken ya kasrian diaman bibi. Iyon kalau mau ratu nyarangan. Tua bener. Aduh, sedang becek demen ben yang pasti kamu. Sekaryake, sane becek-becek ngiring ke margi. Bibi. Yang ketu pangsing ngalan tengai, jalannya jadi ring gelah kudian. Urus ratu. Jalan bibi.
Raden hilang kini dodaninya nah. Geblesin Jawa main. Apalagi sekarang sudah sosmed itu merajalela. Yang nak sambal selfie. Di kengkene bisa ngale kopi selfie. Pas yang kalah dia bisa gak Milo. Selfie ya Pak, selfie ya Pak. Covid merajalela, iraga tetap eksis. Yang penting caklok bungute. Yang caro sampi kemudian kalau yang anu cara sing tekapan, patut macamo, patut raga megae, patut ngalepung jiwa, patut mepayah, ya ke salon. Udah bangor raga, Covid itu ngenyok sirahnya, jadi jam gedean bayu sarang sami lawan. Kerangan Banunasice selalu berusaha Titiang Nunasice Bang Titiang sehat, panjang umur, ultra kaya dan bahagia. Nah, jaga ampun nunas rezeki, ampun nunas para ayu, jag nunas kaya raya. Oh, tapi berusaha nah. Nunasice ke kara raya nengkol ape kuli-kuli jumaseng mana apa. Dewa Ratu tiang kekene lantas ngoyong di pedukuan mulih ban ngadap sampi, oh ngadap celeng hidang melian ruwet. Nyen ngorang Covid itu ngeranang sing payu makan, sorry lah yo. Tadi Kintamani meli kerak hidang, oh kok kota ngale kain celeng ngale kain sampi abo kok Kintamani be mare panen semago nih bijak eri nampian itu be Dewa Ratu. Itulah berkah itu Sang Yang Widi Waso. Iraga ngiring sarang sami positif nerara, ampunong negatif nerara. Mungkin dari sini itu Sang Yang Widi menggembleng kita agar sadar semuanya. Pangeling saken eling ambek iraga sarang sami. Ampunang lali ring itu Sang Yang Widi. Cekate Nunasice. Hidup yang dini dihalase di pedukuan. Kapah nepukin brayo sakewalo. Ngajak ibu buron metimpal, ngajak intek-intek kan neng ngeranang ngupo piro pedeweke ngeranang deweke hidup sehananing jukut sing ten meli, oh ben urap, ben kuahan, oh ben bejak ben sama, wareg waduh daripada rago keto COD ben mani ibu, itu dah, yang jukut liona ngajang, ampun ngajang B. Nyak ben dia nyak lapana benane yolas nih. Oh, jaki tadi bengalit orang bangsing si bungut. Bangsing ngajang-ngajang. Ini pahitnya tuh magilet. Ah, kewalo sing tadi raga ketu adane raga nak bertemu sama. Sing raga manuli ditu yang subur raga ngidang beradaptasi dengan alam. Sinah payu raga ngajang. Kewalo ne berat pikir ne. Dadi petani teh pemekasnya dini. Pembagian ye rasoi rago jak sing ngelapung logiko ngajak timpak. Saget ben rubah temu kue, ben saget keno ye. Kengken sebenarnya pengatur ada di jero subak nenen. Irigasi itu biar ya adalah merata. Irago petani mekejang butuh air. Swasti prapta ibu, rahayu ibu, gubernur ampura ibu. Terus melingga ibu. Iki titiang kadang nyatuang kentane bu, napi wasane, kenapi, menciang kene dicare darang aja temuku bu. Yang carane niki kadang toh mulan tiang, kadang isi ye kenten, siro dek udah nijen ye niki mulane na. Ada nama ye deh no. Ti benang jani rantas ingat teken paunduk ane buka jani.
Duga si pidanu somah hidup ratu jani jana tane tiang iki. Jana melengis. Lo ngepangsa kan gak kene. Jana tugas nu somah hidup ajak biabian megara apa. Yen kengken kanto nuk itu jak aduh jak kata anjok-anjok nukduk. Ijo iraga menjalan jak tuk-tuk gak bugi pentil boyong tindak. Boyong. Budi ajak di jejang gitu kena. Jak tak tuk-tuk jak bisa memunyi kata itu Dewa Ratu. Ngelah rantas irago kenang aja dado lan ajak jo mana cuma saat irago nulungin sahanane ngane urip ini di bumi ini kata nyak meswitran jai dewek kata angon piana angon nyamuk kanti lantas gede buka jani cening godogan Dewa Ratu ya diaston ya murupa godogan pepinah nih luweh teken manusu ngajak irago angon raramo itu kali jani di jok aden sing tahan jumah bisa ketelon marah ada tepuk di ponok di kengkene jak semang teko di kengkene jak bisa di ye pulas ini dong tua aja nak golongan abibi bendi darat gitu ya paling melang di dewek sambil ke tegaleng ale jukut ambilang selfie itu dia anak mata apa bu boleh dia ngadap bangkong nih ngadap sampai andan bu Bang Payung masih tiang selfie kan bu Mel Boston kirim tiang si ibu bunge nyanan share tiang bu Bang ada nang ale bu kalau ale jadi dijak aja laku panah ada Ratu Tawa Torontone dijaga pati tiang demen dininganya penontonnya liu gati Torontone dijaga pati hingar-bingar kedek ngaka penontonnya liu gati ada lengar ada bongelak Aduh. Ya di Aston ke ada dewek ini di apa adane di alas. Dadi roban yai memen godogan. Kewala rasa kena aja cara di kota. Timpalnya apa? Soroh idu matat dumikit. Kewalai dewek sing nyesel tetap semangat. Apa buen ada nih subel program itu dua gong murben jaga itu di Korepan. Saat apa dan saat kerti nih subel pagah ini kiring jaga te pemekat mau ini niki cagar mana di jangan yang DJ genahe sampun asri tepuk tangan untuk program dua itu. Walau di tiang ada roban dan di diantan ngajak yang dipal. Niki Kang Sar ada ane. Sar bangun Sar. Ije Kang Sar makelo je. Engale Sar.
Yan bang jadi profesor. Langsar no. Gangsar nak bodi rong telu. Agak cang inget. Jadi gangsar gue na. Iragoy mau yo. Aduh. Nen malu. Udah salah tampi. Moyo nih. Sekan moyo nih. Dong sing kena benci cang ingatan. Moyo. How? Yeah. Dewa Ratu. Nuji dop yo. Ulian ye, becang hidup. Yan sing teh ada ye. Hidup. Berak ngon yang kenci nih. Jadi kita Uli pidan ji dah nak lah yo. nak lo yang Adik gede nyok ji Tom Swastiastu Gubernur. Oh, Tomer ragaan mau balik cang. Swastiastu. Pidan ragaan cang mau balik. Weh, dah macam-macam sesepuh ini. Saya makanya tumen, Ah. Pak Omen ngegal di Art Center. Mak kena je selesai. Kayak si Ibu Gubernur nonton. Salut Bu. Matur suk semua nak kan Bu Gubernur, Suk semua. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, makejang nak. Aduh, Ane ingat cang sedikit. engket. Seger iragone dini. Ah, Pidam-dam ada di apa dan dini dialah. di Besrama di Ah, tengah halas. nah. Di tengah halas ingat cang. Ken ke kawin Ramo Yano. Agam jen ci, pidan je man morok muka kawin berat. Tatane pekawin Ramoyano tuh bunga nemadan itiaso ditu apa ada ditu Sekan ji bisa. yang dadi lakar mimpin jagat do sang Prabu Dasarata Oh. neken benin nih do Oh gitu. kalau ada di kakawin kowe keluar magang ketemu deniro irto di bio. Ya. Ini wawaning malih pisang. Artinya wawan malah pisan gitu. Oh, artinya pang jelas gitu. Artinya, oh pidan bo, kue luar. Ritat kalau itu sang Ramodewo, lu ketengahan wano di pejalan di desa-desa rame. Oh gitu. Kue luar tukar gede, iya nening. Oh gitu. Di kerenanya ada lagi. Hah? Wah dia nolen telago nir hero kawomakeni. Apa artinya? Karena utane, oh, utane lestari, iya nih telago nih masih nih. Jadi kalau perlu lago ngai telago, kalau iya nih pangning. Ngai telago do sabun jen. Sing tadi. Ngai telago, oh masa hujan ngai sumur serapan. Gitu. Banyak iya Benar. masuk ke tanah. Bos yang ada yang meresap terus besu ya ning. Oh gitu. Oh, cang nak bersyukur nih. Bersih. Nen malu. Nen pang sekan cang. Lagot ni si ajak cang. Metimpal ngajak igodogan. Ikata idongkang. Dorang cang maboyona. Gitu. Goban si percis ada godogan. Yang cang senten sebat orang ngegodok yang seng sebat. Apa? Orang cang bagus yang seng sebat. Cang bau mulut lem benang. Hah? Dia donanya cang sing hidang aja. Kan pocol gitu. Nak dingah cang orto Hah? Umur ji betlung menang. Benan si mirip engal bahkan menjalan. Nak bos sedia nganggo ci R3. R3 itu apa? Rong pilu. Terus sing tadi rago kalau nu beda pican itu sang yang Oh, gitu. asal nu tetap berkoceng siang nasi anu Apa? sifat bersyukur Sial. siang Agam ciyo Abse. apa sih Au. yang bersyukur lekat dari manusia Oh. Nomor 2.
Bersyukur cang tadi menusa nyidang cang mau sekolah. Nomor lu. Bersekolah cang nyidang bersyukur cang man gawe. Nomor 4. Ada mak mau sekolah sing man gawe. Oh gitu. Nomor 4. Bersyukur cang lah somah. Nomor 5. Bersyukur cang lah rumah ada tongo cang ulas. Nomor 6. Nomor 6 bersyukur atas cang lah cucu. Nomor 7. Bersyukur cang lah kumpi. Nomor 7. Bersyukur cang pekedek pekenyung ngajaknya mau beraya. Nomor 3. Nomor 3 bersyukur cang kajalinu hidup. Tepuk tangan. Dia janganlah bersyukur. Cang imuh bersih. Apa? Ada asal. Apa bauti? Bersyukur cang. Syukur cang. Ikena kesempatan tampil tekan ibu gubernur. Oh, Ijen kesempatan tampil. Ah. Cang mau berpikir Engke. Bendaan kanti ya ratu sing anu sing teh ngayah nih. Ah. Oh, bauri itu ngayah itu ngelejat cang. Aduh, nah yang sana belis ke rodan cang mesti cocok. Oh, rodo tak sing gitu cang ada. Makanya Dah masa salah toleh dah. Boburon. oh. Ngerenan kayu ni cang aja ci. Tadi semangat ada di alas saya tulis. Ada kata idongkang, inplegan, ingong. Ikan bunyi dia. Jadi kan kini Ah. Irago ada di asa Irago sat makopanya. Kegen bengelestarian ane subo ada. Benar. Menin menahang ne subo ada lan bareng-bareng. Dos saling sugra ne subo ada benin alas sepanjang lestari. Benar. Ye pamanya medom. Oh. Ya. Do leng liyo do mana sitang liyo do nyemaya di buku penataan irigasi Benar. dan sauta tu. Oh. Ada latas kelaga gede. Itu macam noi kata aja idongkang. Mapa ni subening. Yang segar nyai kata. Di telaga Ah. itu biotal ikan. Benar. Ikan apa? Ah. Sorot B. Benar. Oh, imbohnya tas kan hewan nih madan hewan amfibi. Nah. Mana hewan amfibi? Apa tu? Oh, bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Nang dingah munyi ni oi. Kali dip tu malu nah. Ada ngade? Oh, dia kata, air, Oh, keras. Oh, liu. Cak cak. Cik, wih, semangat nah, semangat kata apa? Adik itu anjing saya yo, Ya, ngadok. mai, Ada yang nah. ah, Ada yang yang orang lain, ah, engke, abiane uyak akan anu. oh, Dan celeng kelas. Sino demen bertani, Kalau ranjang irek sang itu hitung jang, Ah. gelah ke binang tu. Paling malu jang dadi pegawai. Begitu pensiun. oh, Kembali jang petani. oh bertani, Menjadi petani yang baik. Apa kan di pulau jang? apa? Punya sanat. Hah, punya sanat. Oh bangsa layu-layu ni mi. Agam je, ni cang senyak sina dia petani. Uli pidan, kejani, kau penani paling mundur Tadi mundur lagi. di memulai hati ya. Tak. Ada pulau pati mundur. Jani kau nyang. Benar. Ale anu mo? Ah. Kalau kau mula celeng, anu celeng eh? Oh kata. Oh. Oh. Oh, lu man janji ya men godo kan? Seria mau janji. Oh, mungkin ke. Oh, nak dengar cek yang ngeriang bisa nyo. Oh, begitu. Yang mundur aja ada gede-gede ni. Mune mau keluar kau nengil. Ah. Sengaja tawa beno nang ni gitu dia. Andiang malu we. Jang aleng-aleng anak malu na. Oh, oyong malu ni, nyana je pungkat nyana. Oyong malu.
menati ya. Ngetimpal irago. Dia diastu dini di penada di sisi nalas. Ane ngelangan ngati nya ya timpale. Pegede, pekenyung. Saling tulungan doa ane utama. Apa ya alih itu tuh ibong lak itu tuh. Weh, wajib dulu. Aduh. Dah malu. Paling alen panak godo sindapok ya. Dia ada step apa? Ajak mas step ami. Tawang je produk ni. Uli luar negeri. Luar negeri. Uli di Filipina. Ya. Filipina. Jong Filipina. Ada tawang ni. Apa? Stepan. Ada apa Stepan? Dong orang yang di Filipina. Uli hijau. Paling beli di Belayung. Apa benda Belayung? Oh, di desa Belayung. Oh, gitu. Jen apa batu? Kemudian jen batu. Oh, dia ngawak nyetip. Angkat. Ya, ada celeng. Oh, celeng alas. Oh, gitu. Ada nemadan hama. Oh, gitu. Perusak tanah. Sinadi. Hama itu cara lana. Oh, jadi pilihan dia bojol ke liar liu. Pasang panak Google ke bojol. Jadi itu lakon itu pelang liu bojol ke. Itu lakon pang diagonal na cangkal setip. Oh, cang jago dini. Bayo. Maro kole bang angkia ni kelas. Weh, sekarang nyongkok, sekarang pangkat sasaran nyongkok. Dengeleng. Sedepo. Ngeleng. Penuh. Sedepo. Pas. Bulan keto. Sebon kedes. Sebon kena. Nah malu. Sajang sebon kena. Jadi besul. Memeyeh ni besul tu. Apa ya apa kan gitu? Omeh as bulu. Dong, bulu saya tahu. Kemarampe as. Yang mengenal benar sedep penganguan logika deh nak. Iya nak lejon yang persis cara jet bodoh. Padahal nak jet celeng. Kan orang hati-hati kan begitu jet celeng. Boleh nak kalau melang keker mato kita cicil kan aneh mato. Sekarang tu jet celeng apa jet celeng? Nyai gitu kenapa? Nah masalah ngai baden deh. Nah begitu kan bang baden kan? Oh baden begituan ah. Oh saya jet cara jet celeng. Lah ni weh. Macam ini. Ya sing jiro ngubuh si bedanya ngubuh dini. Sing yo kete raga nak mecepok dini sing nak pecuru tua sing gitu kata kok jene. Kengken. Ayam. Mara ora bulun kena. Das keles lanang. Oh, ne madan puber makere bangke. Bang kuda ada puber. Kan puber anu cinta anak-anak kan gitu. Begitu remaja, begitu dewasa. Nih, Bo. Puber terakhir nih. Puber. Yang mana le ya bangke gitu. Puber mana wangge? Ada ya masih. Ada. Ini intip jangan saja. Engke. Iya bulas gitu. Petak kalian semua. Oh Mas Hare ya. Merah tuh dene maklo kalian kan bapak. Begitu. Di petang kene semua. Man. Nyen yo kamu buang barang. Kau saya jelas beli ngintip di cang-cang makere bulas beli ngintip cang. Pang dingah beli munyitane gitu-gitu. Pang nadi beli mesau cara cek-cek. Sing gitu ben yan monto yan anu yan botak oh jen benak sing isi bulu pehian mante ngoyo lilit kan kumis itu petlon musik
bidang bangun gitu. Sih kita saja. Sing ada setujuin. Jadi kerja adi. Tadi sing hidup nama Sari. Beli moyo ada andigen bawa moyo gede ja tegah ja beli. Kalian cara motor Vespa beli. Jadi itu. Awak kan gede nalpot nih cenik. Aja lu. Yen gas. Yen gas yang gak sendok. Teng 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 teng. Wat gitu. Di Ingat. bak lepat itu pecang kasih hidang urus ah. Dingah nah. Motor tua. Ah. Cenik nalpot nih. Yang ngidup pakai wah. Dua betne pikir kan dingin dapat sih jadi babang kau jadi sih. Kene hidup bang. Kan babang kau Vespa aja nih. Nama babang mesin berdua. Benar. Hidup kencang jadi. Di subuh hidup tawang wae. Matian wah sing idang. Ada. Sing idang matian kecuali tabrak. Halo cara ngamatian tuh. Pentil kan. Dewa ratu beli. Mun jaten lah sing keto beli. Irago subuh pada umur mone. No sing ngotak di keto-keto. Tadi Man pulas kan bagat. Jangan gede masih. Hah? Kompek wek mandah maksud. Artinya? Disekeh. Biar yo lepek masih kanggo aku pot anggap. Be. Yen can nepok iman godok len. Ingken. Beden di dapur. Keroncongan kau bulu. Artinya? Jegeg buat bupor. Marungkap. Jaja uli, jaja kuko, jaja ingin, misi gula, curudoknya di jam merana. Apa tuh? Bisa uli ngeramang kan? Apa Jaja tuh? uli, jaja kuko, jaja ingin, si gula, curudoknya di jam merana. Saja beli, mula bagus ingin, sakit wala. Marah sulok, sing metlana. Nang ben berjalan lo bocah, berjalan Jalannya. pacar marah. Len, apa man, latihan. Oh gitu. Oke, stop. Bang gendong dangdut deh moke. Artinya? Belahan botol balik aja. Hah? Ngudah pengkang pejalan moke, kena pistol di sanyal. Testonya ini nyasar, mai. Gitu. Cang sing ngelako keto. Oh gitu. Angwancang segar kan tunas ya. Irago jadi nabo pada tua beli. Aneh utama jadi itu. Kena pang rayu. Kena rayu. Raosnya pang saja. So seger. Asal subuh seger. Jadi bermaitung. Benar. Keleden gelam. Nah. Aneh lanang gelam ke. Nah. Jadi sorot aja ngajang menak-menak tuh meranang jalan. Nah dadi ajang kalau atur. Ingat beli pidan deh. Tugas si Rago no bajang ben guys kadang saya aja beli ngerayu saya. Udah nak orang-orang. Ada. Ya ni Rago mumur mone na pidan mati dicinta mati ban gende. Kenai ingat-ingat ada malu dah. Badah nyajak madung pulas kengken. Ingat ke nostalgia. Nostalgia. Lo. Ken kabare. Lo. Ken kabare. Kabare kabur. Lo ingat duga teh matunan. Kewala mula tuara jodoh. Wastu iraga dan si demajang kepa. Astagfirullah. Beli astong kare. Tiang soma biana cucu rahayu. Man kengken ditu kabar beline. Mau gira kayu aja makeja. Ajani selamat lo, nang lo. Ne jani iraga batua. Aba pato dadi
bungan cepako, bungan menuri, bungan mawar, bungan pacar. Bang Udiang nih. Sorot bunga. Kadang jangan ngayak kungkung man. Oh, jani lah negara anu dirke pengentasnya gitu. Webi, nen malu cang naling tuni paling ngalepe anak iwayan godong. Anjang malu cang ale Ini ni. aja beli. Tenang. Hah? Iya nak makejang cucu mai kata idong kang Oh, ini kan au. Ale jam ale Nah, aja nah, kata. kau ganong yo nyak. Nah, aja. Oyong ni malu. Nih kata-kata main nih. Dia kata ane neno. Aduh. Dia kata ane. Main. Mai kata kiai je laku nih, kata kiai je laku nih. Ani. Najak nih. Mana menyang? Weh, kata manyang. Weh, kata Jawa. Weh, jangan ngupin nih pura gede panjangnya iga. Jangan ada kata nih. Oh, udah timbalen kanjang itu kanjang. Yan, awak paling kelih aja adi-adi menaheng pangsing tadi member aja. Yo, kene malu. Nih, jangan kata nih kene malu. Paman capung. Rada batara. Kena melat piana ai subanya no temuji jani leng dicucu jani kajang iga. Ayangnya dewa yang kata dono ring iga.